Ja sam Maja Pavlović, direktor Odeljenja za transakciono bankarstvo u Banka Intesi. Kotruli školu kroz Executive MBA program sam upisala prvenstveno radi daljeg razvoja u karijeri. Fenomenalno je to što mi je škola donela mnogo više od toga. Upoznala sam fantastične ljude, izuzetne profesore i jednostavno promenila način razmišljanja, postala inovativnija, hrabrija, što je sve dovelo nesumnjivo ne samo do promene u karijeri koju sam želela i do toga da dobijem važnu ulogu u najvećoj banci u Srbiji, već i dalje edukacije, tako da sam postala i profesionalni biznis coach. Ohrabrujem vas da upišete Kotruli školu i vi napravite promenu, a ako vam je za to potreban dodatan savet ili coaching, možete se i meni obratiti. Ja sam Kotruli alumni.